How's it, guys? How's it? Hey, see, ikhale ngavonani like ikhale nga ha ri swin'we ka YouTube channel. A ni ri na nkinganyana ya computer ma vona, so sweswiwani nkingha liya yi sorted. Hayi se va sorted kahle, mara se na kota ku endla music, na kota ku endla ti-video ta YouTube and stuff. So namuntlha na ta mi kombisa ku beat ya xigaza 2K, xigaza xa ma 2K or ti-beat leta ti trendaka masikunyana lawa ta vo Black Myth, vo Bliss Boy, Metro Beats, majita a baya mo special lava va sukaka ka hip hop, yeah, va ba xigaza xo taniya va ri xa ma 2K. So la mi kombisa ku leyiwani ni endle njhani beat. Okay, so tanihi ku hinkwaswo se ni swi chayini, sweswi ni to mi kombisa ku lexi ni xi chaye njhani i yini, lexi ni xi chaye njhani le yini. Ni ta sungula hi this effect, the plugin leyiwani. A yi rhasi ngopfu plugin leyiwani, ni yi hunguse volume. Basically loko ni endla beat leyi a ni la ku yi va yi refused na hip hop, so a ni la ku fakanyana sample ya Lil Wayne, Lollipop. No tsandzeka ivi ni ve ni decide ku cinca, so yeah. Sound ya vu-2 i snap, lexani ko va just a snap nyana, xi kona ka ti-pack ta xigaza vhele, xi kona lexi ni lo xi modifier ku za xi sound different nyana. So number 3 i snare, ya snare lexiwani a ni xi kumi kwala ka FL Studio, a na swi tivi na ku xi le ka yini. So sharp ni ta endla na FLP ya project leyiwani, mi kota ku downloada ti-sample leti ni nga ti tirhisa lawani. Se ni endle yini na, a ni swi tivi na ku ni endle yini, but so loko a xi nga ri na nkoka lexi nga suka. Se hi ya ka snare xa vu-2, xi le ka dance. Snare lexi loko searcha la ka packs, i searcha DNC snare i ta xi kuma snare lexi. Okay, number 4 i kick yi kona ka xigaza packs, mavona ni ta endla ku yi va available, so swi nge ta FLP ni ta yi uploada ni attacha kwala ka video. And then next sound i purity. Ni rive no pfulela volume, ni tirhise sound leyiwani synth strings 6, yi le ka strings. Okay, so swi hundzela ka yini lexi, chifa lead kusuka ka pa canvas leyiwani, synth leads chifa lead. Ni yi hunguse na reverb la, ma yi twa loko yi na reverb hi so me ni yi hunguseni. Okay, next one i purity leyiwani ni tirhise guitar unplugged Dimension Electric, hi yona leyi mi yi twaka. Next one i marimba FM7, marimba la, ay marimba 14 ni endle kahle ni nga pfula, i vibe lexiwani not marimba, hi pfa rivala fe. Okay, marimba ni tirhise ti-best i2, yo sungula hi leyi FM7, mara ti le ka ti mixer track to hambana. Leyiwani yi le ka mixer track 6, leyin'wani yi le ka mixer track 7, so laman'wani lama ma bizela lawa. Okay, after swona ku landzela hi-hat leyi nga kwini Hypersonic New Groove R&B Kit 2, yi le ka Contemporary Kits.
ta kuma new group R&B kid 2. And then shit sela ko va i effect yi kona ka xigaza pack effect leyi ko no yi khata loko yi tlanga yi helerile yi tlanga so yeah yi tlanga so nakona ni tlhele ni yi yisa henhla nyana so yeah hi sweswo loko se ri helerile ni swi tlanga hinkwaswo hi leswi. So yeah, basically hi sweswo u yehlisa sweswo beat ya xigaza xa ma 2K guys, a ko va na nchumu xo tika lahani, ko va ku zama ku tlanga ti-sound letiwani you have fun like u kha u explora u ta tikuma i tlange swin'wana swa powerful too much, a ku za ku va na secret yo yini. Alright guys, hi ta vonana ka video leyi taka mi nga rivali ku like mi subscribe mi tlhela mi share video leyiwani ku ni ta kota ku mi tisela tin'wana ti-video sure da.